ey'hlalisa ukuthi kube fakaze ngomsebenzi wamakhosi asesini ike selilodwa lanele nisebendidelana inkosi enkosini. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bana. Kosamakhosi umntwana kaMkhwanazi lo ikhumbulayo kaMpukunyo. Amen. Siyabonga Thixo wethu umuhle. Umusa nothando usikhombise njalo singabantwana bakho. Sesila phambi kwakho uNkulunkulu ngokuvuma kwakho nangokuthanda kwakho ngizibona. Kosamakhosi silapha sizobabaza ubukhulu bakho. Sibonga umusa wasehlela ukuthi sikwazi ukubona ukuthi ukhula ke indoda nje leyo indoda awabuyela Kosamakhosi ngiyazi lwezulu ngesonto elidlule la eKranskop uthe ingane beyakopractice zizwa kwingqungquthela nabasho mabuyeni sezifashisa ingane lapha ezishana kamvana kushisa sebenza ke beyuthukela beyogeze kuyashisa nifika lo mfana umxoliswa bangesilwane samanzi masimbamba sithela naye kuyisonto emini balathi ithemba ukuthi ngeke besamthola ephila kodwa bese bekhalela Nkosi amakhosi ukuthola ithambo balilondoloza ithemba libe linye kube inkosi uNyazi lwezulu bazile kuwe Nyazi lwezulu bazoguqa ethembeni labo uthethi xona amandla onke bazomthola okuthenga umsombuluko emini watholakala dlulile lapha kulwamncaba isinilo besisikhulu Nkosi amakhosi kodwa kungijabulisile kulabantwana bethi kwehla inyembezi kodwa bekubabaza bethi uNkulunkulu yesabeka Nkosi amukela ithemba lami safundiswa Nkosi amakhosi inkosi yesibili ngaphansi kodwa ithi mana ngalushamba kahle akahlale ukudla kumnandi akahlale ukudla okuthosiwe ithi ngezinye insuku yababa kodwa noma baba usuke edleka sizothi uNkulunkulu wethu masiza kuwe phambi kwakho usivezele izinyo uhleka nathi uzeza umuntu kodwa sisuke sibona uNkulunkulu amen noma siza phambi kwakho Nyazi lwezulu singaliboni izinto liguqubele izulu nalapho sisuke sibona uNkulunkulu noma ubaba Nyazi lwezulu usukudleka kithi Nkosi amakhosi uyakhala Jehova wethu ukhala ngokuthi inkosi unezitho kodwa azisukele muntu inkonzo siphuma kuyo entabazwe Nkosi amakhosi sifikisela inyembezi wabafunda incwadi ebuhlungu ukuthi hawu Jehova unezitho
kodwa Nkosi amakhosi ekugcineni uthema usuthi noma engabhala amaphepha umapage awu-12 noma u-50 bekuthiwa you don't care. Bathema bethi amen mawuthi you don't care. Mina vele ngakhuluma isingisi nami. Ngathi yes my doctor, tell them we also don't care. Silandela umnikezelo leli bandla uBhombela owabizwa ngohlanya, wabizwa ngesela, kwathi uphathisa lamuzi. Silandela ilanga kumasikothe okwathiwa linonya linolaka. Kwakufanele vele inkosi ilanga ibe nolaka. Ubani ungahlekela umuntu ohluphuyise. Inkosi inyanga yezulu ngesikhulume ngosizi lwanga ukuthuka kwayo ngoba yathwala usizi engahlali nje esihlalweni. Owenkosi uthingo lenkosazana kubona ngisho nazi ingane zethu vese Nkosi amakhosi noma ngakhala kuthiwa izinyo lincane kuwe ubani ongahlekela abantu behlupha babo akasibone thina abantu bokuhlekela. Ushamba kazange uzoteketisa nathi uzele umsebenzi wasezulwini. Amen. Nkosi amakhosi sifisa ubakhumbuze laba abakuthukayo ukuthi ngolunye usuku umuntu okuthukile ngoba umzwile umbonile futhi yamazi siyamxolisa futhi siyamkhumbuza ukuthi ngolunye usuku uyokhipha ilanga loshisa yena yedwa lize limkhiphe ngaphandle emzini nasebuhleni. Amen. Intombazana yabo inkosi ilanga ithi mangubona ngibona isilwane. Ithi inkosi ilanga mina mntanami isho isilwane singadongisha amaNazaretha. Ithi inkosi ilanga wobheka mntanami mhlawumbe usuhlubukile. Ithi ngolunye usuku ngathi inkwazulu ngayibona ngathi mina hawu usulapho ufunani ngathi ngifuna uNkulunkulu. Ngolunye usuku ngayibona isilapho emuphakameni yathi inkonzo ishe paradesi uthi uShembe wakhipha ilanga lashisayo nayodwa. Yayihleli kumakhosazana lenkosazana uthi yasha ebhiza amakhosazana embozile enanela inkonzo eparadesi kwakunani indawo ukhithi inkosi yazi yasukuma yayohlala komama. Nabomama layishisa ilanga. Uthi yasha ihlezi komama yona yodwa beyipholela abantu belalela inkonzo. Uthi yasuke yohlala emadodeni. Nasemadodeni lathi ilanga ngila usefikile uShembe nawe noThukunyazi lezi ilanga loshisa wena wedwa. Sakuthanda nje lezulu yo. Satala Nkosi amakhosi uhlale sesezulwini kuludele ba amakhehla akho nezarazi zakho kusasa. Usipho uthande lo mntwana ukuze sifele la kodwa hayi manje Nkosi amakhosi sicela uba amakhehla singafi manje. Phela uNkulunkulu uyakudedela isikhathi ufe bese kusebenzela usufile njengoAbele. Thina Nkosi asithandi lokho. Asifuna Nkosi ukuthi sisebenzele sesifile. Sisebenzele manje sisaphile yazezulu ngoba uyakwazi. Unengane namandla wonke chitha konke ngiyazizwa. Amen. Uthi la ishisa lentombazane lenkosazana ilanga laza ngikhiphela ngaphandle kuphakameni akayazi uShembe ukuthi yaphelelaphi. Nkosi amakhosi mawukhala kangaka ngamaNazaretha akufanele uShembe akhale ngamaNazaretha ngoba ngcwele amaNazaretha. Amen. Uthi ngolunye usuku umunye phethi inkonzo umfundisi enkosi. Uthi ngolunye usuku mawukhala kanje Nkosi amakhosi ngikhumbuza inkosi eyinyosi. Ngolunye usuku yathi iphukani ihlalele kwaqhamuka iqulu leyinyosi nodumo lwazi inyosi yaluzo lempukani yalithanda udumo lweyinyosi. Sihamba nenkosi yazo lempukani na ngoba ibona ukuthi ayihlukile kakhulu neyinyosi yasingena phakathi. Kwaqala ihlala khona inyosi seziqala zenza umsebenzi wazo omuhle akekho ongazi ukuthi inyosi zingamanono. Akekho futhi ongayazi impukani ukuthi inuka kangakanani. Zathi mase inyosi ayihlali kokubonile ayihlali kokungcolile maye emanzini amahle amhlophe yofuna uju. Mayembalini enhle enuka kamnandi kodwa impukani ayizwani ukunuka kamnandi kodwa ingenile ngokuza udumo lweyinyosi nenkosi yazi alithanda. Uma seyiqala umsebenzi wazi inyosi isithi owakhuju enamakhekha amahle inyosi ihlanzekile vele uthatha udle awuyigezi nje ukuyigeza into eziwe inyosi. AmaNazaretha lapho nabantu. Amen. Ithi inkosi eyinyosi mayithe uhlola umsebenzi wayo hayi isibone ukuthi namhlanje kwenze njani.
ngoba impukane ayihlali kokuhle mihleli kokuhle ifike ishiya ukungcola yakhala inkosi enyosi ukuthi ngoba lo msebenzi wesizwe sami abantu abami engihlala nabo uhlezi umuhle ubani lona ongene phakathi na yakhala inkosi enyosi umunyazi lwezulu lukhala kanje Thixo wethu sivele ngikhumbula inkosi enyosi kanti kwangena impukane phakathi ngokuza udumo lweyinyosi nenkosi yazo mhlawumbe kungenzeka nami ngizudumo lamaNazaretha nenkosi yawo unyazi ngayibona nami ukuthi no uNazaretha ngena phakathi akisho ukuthi khona impukane ngithangisho lokho abe kodwa indlela akhala ngawo Thixo wethu kodwa inkosi ushilo wathi you don't care ngathi yes my dog tell them sifuna ukukhumbuza abantu abasha ukuthi usikhumbuzile Jehova wethu ngesikhumbuzo sikangalo zimbi umnikazi weNabatshu wathi inkosi iNabatshu yabuyiswa inkosi inyanga yezulu yakhipha abantwana kwipolitiki akekho umuntu akwazi ukudwala kwepolitiki ipolitiki yabulala inamanga ihloniphi sifisa ukukhumbuza labantwana ngoba abanye abasazi isimo esisuka kuso ngo-1990 siyabona ngesokuzama ukuvunguza umoya wepolitiki wangaphandle sifisa bakhumbule abantwana ukuthi umoya wepolitiki ngeke uze usebenze kuleli bandla kusebenza izwe lingcwele lenkosi unyazi lwezulu amen manje ngizosana amalungelo ngise nentando eningi ayikho intando eningi la kunentando yonyazi lwezulu amen ngeke isebenze bafowethu sifisa abantwana baNkulunkulu ukuze bakhokheleke kunzima ukukhokhela umuntu ongenamo ukhokheli ophila kuye siyafisa abantwana bamaNazaretha ukuthi umntwana nomntwana ngumNazaretha namhlanje kule nkonzo akazuza umkhokheli ozophila kuye ngaphakathi ukuze ushembe methumela abakhokheli bakhe bakhuluma ulimo olulodwa amen funa kube nomkhokheli ozohamba nawe ahlale nawe asebenze nawe alale nawe ozokukhuza ukuthi umntwana omNazaretha akakwenzi lokho amen into esilimaza khona abantu abanemali khona abantu abafundile kodwa sifisa ukukhumbuza ukuthi uma unemali unemfundo engawembethe umoya kaShembe ngeke usebenzele lo msebenzi kaNkulunkulu amen yebo umsebenzi weNabatshu wabantwana kodwa ukuyisebenza akulingani nabantwana indlela yokusebenza nabasho idlule esihlalweni sobukhosi idlule kubefundisi idlule kubavangeli moya ethempelini ofunela abantwana ukuze batshele ngoShembe indlela idlula kumshumane nomkhokheli masufikile ngaphakathi kunabazali balabantwana sifisa abantu abazosebenza inabasho bafundiseke bayazi yonke le ndlela yokusebenza ngoba uma bangayenzanga boshayisana nabazali nabagcotshwa balabantwana inhlonipho phambili bafowethu sifisa mkhule ninike ithuba lokufunda nikajahi phambili kade anifundanga lutho bafowethu silandela uNkulunkulu wangempela amen silandela unyazi lwezulu inqole emasondo sondo amen sicona amandla wonke ubuNkulunkulu bakho sikubonile futhi nayizolo nakuthanga namuhla nakusasa sizobe sikubona uNkulunkulu bakho uthema usibize intabazwe enyazi lwezulu indlela seyijahe ngihamba laze ngithi kubuye intabazwe khona kwaba njeyana kodwa sengikhumbula intabazwe kade bese kuyiSeptember kwakunzima eNazaretha kodwa kumnandi amen khona umama wathi ebusuku ngendlela abantu abaphamba namakhanda ngayo yabona umuntu avela kubuza ukuthi akaze ngibona drive umthembu omfishane ohlala wabhasa sempangeni ngendlela kwakuyiyo wathi nasekuhlekisa eNazaretha cabanga umuntu evela ngudrive umthembu omfishane kuthi ekhanda lakhe ngitshela ukuthi ngiyamadrive umthembu omfishane kodwa sesikhumbule inkosi eTabaze siyabuyela futhi uduma lakho olukhulu laba babhala ukuthi ayikho into esibizele awusibizele yona ingoba vele abakwazi futhi abafuni futhi balahliwe kuthema kuhlukana izinto la indoda iphuma ishona le umakoti edidekile safika isalukazi siwuninazala safika singasekho emhlabeni sathi makoti ungaphumi ebuhleni thina sisebuhleni mawuphuma sawunikela ubani sawusinela ubani kohlala bani emadokodweni ethu khona abantu abanenhlanhla kanjalo thina sibe nenhlanhla nkosi amakhosi noma bengathini nkosi amakhosi indabashiya kuthanda
bakuthanda futhi abangakuthandi bancane ngoba nje iphunge libi linamandla yabona uma ngiqhume nje la ipapi nje lento lincane kodwa singavala amakhala sonke bese ngathuluka wonke umhlaba kanti ipayipana nje thina sikuthandayo Nkosi yamakhosi sibaningi Amen. sibaningi futhi sizakukulandela Nkosi yamakhosi hayi ngenkani hayi ngokuhlakanipha kuphela nje mazuzu umoya wakho Amen. Sicela ukubonga Nkosi yamakhosi sicela isibusiso sama conference ama region apha u7 wasiphi isibusiso ahambe kahle Nkosi yamakhosi siyabonga ngibagcotshwa ade besesekile kubazali nabantwana basemakomitini usiphe nje umoya wobunye ngoba kufanele thina sixabane thina sithanda unyazi akufanele uNkulunkulu athi nalapha phakathi kwethu khona abantu abangahambi nathi kubi losigqungube emhlophe siyabonga ukukabadele usiphe umoya wokuzwana hlala suthi siphathe kahle lithuba singamculubi uNkulunkulu sozokwana neyombe ezimbalwa uthi xa siphi inkonzo ethokozile kodwa ivala engathokozanga akungabi uwe mfethu makho umuntu oxabene naye ucela into ukuthelo awubuye eceleni izibohle asikho eringini la esibhakela la sizogingana khona uma unento iphethe akusinda ukuhlaselana la ngazwile amakhosazana akahlasela kanti wahlala uNkulunkulu wayenethezeka wayivala inkonzo ngesimali nathi siyafisa namhlanje kodwa abantu abasiphoxayo la bangakhuzeli uthi ushembe ngolunye usuku kusho ugogo mase abantu akahleke zonke bathwala ukumaba enkosini ilanga wabheka izulu bafihlele everanda masibabingela ithi ngihlezi la mbuka lezi ingane eziyadlala ezabafana zakhe izibanga ezinti safaka amatshe phakathi zinkomo ezamantombazane exova inhlabathi emathinini ziyapheka ezinye zigona amahleza zingane uthi kodwa lezi ngane mayihlela kukhona ingane nje iqhamuka ikhahlele kwasibaya kwamathini zibeke phezulu ishaya uthi ulanga passport anovama ingane mayikhula niyibuke eduze uma unengane njalo ukuthi ehlala ikhalisa ingane ikhahlela konke igegetheka ihleki ibhekelena lo ngane siyokhona umuntu omuba semndenini ongene kuyo uthi uma unengane njalo oyithatha ungene nayo emsamo nesilwane imbuzi isencane ufika ucele kwabakini abadala ukuthi ngicela umuntu ongene kulo mntwana aphume mhlawumbe sikhala kangaka njena khona abantu abagqoke emhlophe kodwa bahliphiza yonke izinto mhlawumbe awungicabanga senze ngagcotshwa namhlanje sengiqala nokuthi ashika la silevini ubanga sambamba ngengalo athi khona umuntu ozophuma ke ukhulile umuntu okimi ohliphizayo sezabagcotshwa zamani bafowethu nibheke ingane ubani oseyathatha umvangelo umdlula athi khona umuntu omkhipha kuyo sezawumvangela umuntu omubi sezawumshumayela ohliphiza zonke izinto onyazi sithi abazali kwasho ushembe nizibheke izingane ehlupha isencane egcekeni uyithatha ungene emsamo nesilwane ucele lo muntu ophume kule ngane aphume siyabonga nyazi bezulu usithande njalo Nkosi yamakhosi nathi siyimisele ukukuthanda ngoba sinalo ithemba uwe kuphela Nkosi yamakhosi nabezulu Nkosi ibusise izilwane uzibeka mathambo
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuseni kaManazaretha unyaka. Shumela uShabangu lo ithempeli lasemoyeni awuphongo. Bantwana bahle basezulwini ngime phambi kamnikazi wezinto zonke. Igcwele ngiyachichima. Ngiyafisa uNkulunkulu nabakithi bebelani ngikafuze bese ngideda ngoba indlela endlela. Akukuningi umoya owodwa uNkulunkulu wasekuhleni kaManazaretha ngiyazibezule ngicela usikhumbuze wona siyinta nami ukhumbuze wona. Ukuthi ukudumisa wena Nkosi yamakhosi akungathi kepha kungabasithumileko okuyibona basosizini esingamanxusa abo. Kusho lokhu Nkosi yamakhosi ngoba ukhokho zali mkhulu lapha kwaShabangu awuphongolo kwakuyinsizwe ethanda bonke abantu ihlala nabo egcekeni. Wawuthi uma ukhuleka uzongena ekhaya uthi ulambile uphakele ukudla uthi awunandawo yokulala ikuningi. Laze lishintshe ikhaya labalikhulu ikhaya yibonge ezihlukene osimelane onkosi odlamini osibanibani. Kuthiwa ngeke kafalaza lezi insizwa umndeni kafalaza lo. Kodwa kubuhlungu ngaleyo insizwa. Zakhula lezo insizwa zaphuma imizi yazo zagana zakhanda imizi. Ithema isihambe emhlabeni yona yasola indawo la izobekwa khona ukuthi ingabekelwa phi ngoba iyahambela ehlane. Ithuna la kumanje lisehlane lalabekwa khona insizweni eyiphulisile. Ayikho yavuma ukuba ingcwatshele kwayo kodwa ibasebenzele. Umkhulu eyamzala ungabiya zohlunguhlungu ozala ubaba. Insizwa eyathi mayifika izalwa ngifalaza. Ukuhamba kwayo emhlabeni yathi lele kusuka ekhaya kwavutha umlilo eminyango endlini engenafastela izange iphume endawo yakhala ziyahamba emhlabeni. Umkhulu lama yona wathi kuganga umuntu eze ekhaya amaphoyisa ezothatha isigangu. Afika yena umkhulu nobayini. Athi uphi usibanibani athi umkhulu akekho loyo. Bathi ngoba akekho sothatha wena siyokubopha egameni lakhe. Waboshwa ngenze lutho. Kwathi makuhlangana umndeni kukhulunywa ukuthi uboshiwe umkhulu kwakusakhishwana ngenkomo ejele. Kwakhishwa inkomo zakwaShabangu ziyokhulula lensizwe yasekhaya. Kwathi makufikwa ejele kwafika ukuthi umkhulu usaphumile nezibhandi zasejele kuyolinya kwathiwa lezi inkomo ngoba bezokhipha yena nangakekho. Seso sale sikhulula wena kwakunomza wakhe wakhona nomunye wayikhona inkomo zazimbili. Useyosala kanjani? Yathi mayibuya lensizwe sifanele sejele ifika inkomo zakhe ubuyazazi phela bisekhaya. Ithi lona ngoba usidinkoli lona kuleyilandwa ukuthi babewayini la. Wakhaza omunye wathi bezokhipha wena Shabangu. Kodwa bakufikanga basikhishwa isibantu njengoba bengekho nje bakhishiwe. Yashayeka phansi ngaleso sikhathi ngomkhulu yahamba emhlabeni. Kodwa kugcineni ntwana labadala sekufanele bebone wena phansi kwamanzi. Ufalaze ehlezi ethempelini laliphansi kwamanzi ehlezi noBhombela. Zabiza ubaba ongizalayo elele emini zamthatha zamfaka ngaphansi kwamanzi ngoba zazi kahle ukuthi inkane kuye akekho oyikhona ngokushumela ngoba kwakuthiwa makuthiwa kangena esontweni athi ngeke asifakeni lokho. Kodwa ushembe zayihleli naye phansi kwamanzi. Umkhulu ohamba evutha wathi mntanami ngilapha ngihlezi noShembe. Amanxebe yakhumbula ngasha mina kodwa ayiboni ibazi ngipholiswe ngiShembe. Wathi ufaka ukulaza ngincwatshelwe ehlane kodwa ngibona ngihlezi ekhaya manje yinanga uShembe. Wathi umkhulu nobayeni ngahamba nginenqa ngingena ejele ngokungemthetho ngaphinda ngangakhishwa kodwa inhlawulo yonke leyo ikhishwe ngiShembe uhlezi phambi kwami. Ngakho mntanami inkinga yethu yodwa emhlabeni akekho sikhonzelayo. Sikhethile emndenini ukuthi wozohamba uyosikhonzela kuShembe ngoba silapha nje siluze uma ungekho wena ngalo uhambela oJudiya uhambela obuhleni lakhona khona unyazi lezulu. Ngesikhathi uhambela unyazi zathokoza lezi nsizwa la amanxeba ayakhona njengoba sila. Yaphapha lensizwe yakhetha inkosi lengibaba yathatha uNkulunkulu kaShembe ithunywe izinsizwa zakubo. Sisizukulwane sayo ukuthi njengoba sila. Mase sikhohle ukuthi emva inkolo yangena kanjani. La sobalwa khona njengoba baba sihlala ukuthi mayikhaya uShembe ufika nathi siphakathi kumkhalisi. Lokho engunqisa uBhombela ukuthi njengoba ngilapha ngimele lezo nsizwa ayiphola amanxeba ezanqakehlana ingene egcekeni. Sengiphetha Nkosi yamakhosi ngonyaka ka1983 kweza uBhombela kunkosikazi olapha umama wasemahlabathini umama Masithole. Salukazi lesidala sasikhambe emsinga sinendlebe ezivulekile. Wafika uBhombela ephethe ingane. Wathi mama uSithole ngilethe nansi ingane kuwe. Iqhamuka kuShembe mina ngingiShembe mina. Igama layo uDumisani. Fanele ifike emhlabeni ngikhethe wena ukuthi ayizalwe minwe.
washintsha umama wathi kodwa uyangibonani umuntu wenkosi awungibuka ukuthi ngakhanyise kuliphupho ngavele ngathi ngibona imbimbi njani ngisho ubabona ekhaya kasekho nami sengigugele iyofika kanjani le ngane emhlabeni wathi kodwa manje siphumile ezulwini fanele ifike emhlabeni igama layo nguDumisani wathi kulungile ikhona insizwa eqeda kushadela ngicela unginikeze ngizoyihambisela yayisebhineni eBosberg lapha ngaseWhiteville yathi mayifika lapho kubaba yathi Shabangu ngithunyiwe seyizake ngovuka nathi emini ithi kufika uNkulunkulu othe ungishende ngoba ngosolundi emahlabathini wathi ulethe kimi ingane kufanele ifike emhlabeni manje ngicabanga ukuthi sengimdala nobaba wakwaMangasela ngiyacela ukukunika le ngane Shabangu uyamkela mayifika emhlabeni uyihlabela imbuzi uyiphi ukuqonda ngoba mawungazukwenza lokho izophanjanelwa ikhanda ngoba ngiyayikhothi switcha ngiletha kuwe kimi kahle kahle kimi ngesavuma lutho wena umkami uqeda kufika lapha ekhaya ngicela ukukunika kube isibusiso sakho uthi baba ngavuka ngathi impela ngiceda kushadelwa nanti itshitshi lami unginika ngezandla kuyanikwana njena wathi ushembe lona kuthe angilethe lapha wathi ngiyamkhumbula ushembe ngomkhulu wathi kulungile ngamukele kanjani wathi khipha u5 rand yamukele wawukhipha u5 rand kwaba muhle umama wayekhona ngaleso sikhathi umama Masibiya yafika insizwe emhlabeni yathi mayifika isikhulakhulile mayithunywa amanzi fika ithela uphalafini makuthiwa yolanda imbuzi ingene endlini embhedeni iphambanisa izinto wasekhumbula wakhuphuka umama wasemahlabathini wafika ekhaya kwaShabangu wathi ingane ngathi mayisifikile ingakacathuli kongibiza ngizogcina usiko lwakhe olwathiwa ngishende wakwenza ugogo lokho akwenza waqonda yaqonda ingane yakhula yafunda ingane yaphasa ikhona namanje yaphila yiyo lekhulumayo abantwana bahle basezulu le ndaba nilethe uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kunjani Nkosi yamakhosi ngabo unyazi lezulu noma ngabe kukuphi noma ngabe kunjani unyazi lezulu insizwa eyingane nani intokazi eyingane ake sikhule sibe ikusasa elihle lesonto ngokuphila kwethu endemeni lethu usheba phumula phila ezulwini ngokuNkulunkulu wasezulu ngene Nkosi kusene kuzulu amen. Alize
Inkosi yamaNazaretha. Lo khulumayo usandile wakaMuelase ithempeli ngisewombe. Okunye ngikuchazela masiphuma ngaphandle. MaNazaretha siyabonga singabantwana ukuthi senginqena ukuchaza ukuthi umshumayeli umkhokheli umfundisi siyokuchazela nje. MaNazaretha sisenkonzweni yentsha uthi uNkulunkulu namhlanje inkonzo yentsha ufuna sikhulume ngamakhosi asebuhleni. Ekseni ngimzwile namanje ngamuzwa uthi abantu namhlanje abakhulume ngamakhosi asebuhleni. Amen. Inkosi inyanga yezulu njengoba sisuke esikhumbuzweni nje. Inkosi inyanga yezulu ibivama bathi abadala ibivama ukuthi makadiphethe inkonzo ngesinye isikhathi ithathe ngisezulwini. Ngelinye ilanga wakwathi umfundisi yathi inkosi inyanga yezulu athi ngisezulwini ngithema ngifike ezulwini ngafika abafundisi abadala ngase ngiyabona ukuthi ubaba ubathethelela abafundisi. Isithi inkosi inyanga yezulu ade ngisezulwini ithi mayifika ngale ezulwini isihlangana nokhokho bethu base bayibona le ndoda esezulwini enhle ngishunyawo enhle unyawo lakhona lunamehlo amasosha ngobophuko omkhulu mayithi bafika inyawo zakhe zinamehlo babuka amehlo bakhohle kumbopha. Namakhehla angale awakithi ambona uShembe nonke namakhehla ambona uShembe aseyamthanda athi uNkulunkulu uqhamukaphi umuntu omuhle kangaka sicela noma ukuxhawula noma sicela noma ukwenzani. Yayisithi inkosi inyanga yezulu nina anikwazi ukuxhawula kimi anikwazi ukuza kimi nina manifuna ukuza kimi khethani ingane zenu emhlabeni izona ezonithethela amacala zikholwe zobe seyikholelwa nina. Amen. Yayisithi inkosi basebethi awu baba abanye bathi hawu mina ingane ayikho akunangane kodwa ngiyathanda ukukulandela. Yathi inkosi inyanga yezulu thatha noma isihlobo oyomkhetha nje uyokholelwa wena. Njengoba silana nje asiguqile mina ngiguqile nje umfana kaMuelase sekuguqa insimbi endala umfundisi uMuelase zakithi. Basebethi hawu inkosi mase ikhethwa lelo ngane base bagijima baye emhlabeni bathi hayi inkosi yamakhosi mangu sibanibani nangu sibanibani. Isithi inyanga yezulu ukukhethwa kwalabantu akufani. Ithi thina sike sesihamba uma usukhethiwe abakini bese siyahamba thina sibuyele emhlabeni thina boShembe sithi mase sifika emhlabeni bese sithumela ingilosi esuke ezulwini ihambiswe lonke isicinga wena lengilosi la ukhona wena uthi ngeke ngimkhonze umuntu uShembe umuntu kodwa ingilosi sikhishiwe kusasa sokholwa nawe. Amen. Bese bahamba abantwana benkosi enkulu yasebuhleni uma esekhethiwe uthi mase esekhethiwe umuntu uthi uShembe ngiyangithuma ingilosi bese iyahamba ilethi igama lakhe kimi bese besithi ingilosi sengimtholile Shembe lo muntu omunye usendaweni ethize. Ithi mase endaweni ethize bese siyahamba thina boShembe siye egumbini sifike sithatha isimayo sinike ingilosi sithi hamba umnikele isimayo lesi simayo sizotshala uthando lukaShembe enhlizweni yakhe. Amen. Bese gijima lengilosi ifike kuwe ikunika isimayo uyaphuza iphose phakathi uyadla iphose phakathi ulele ikufunze uthi idliso kanti usiyakholwa. Ethi bese seqedile isimayo besithi asimlindeke manje useyeze ebuhleni njengoba sesiqedile lesimayo usezombona eseqhamuka lapha bese yaqhamuka hawu sithi hawu lona bese ethi hawu ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha usedla isimayo. Ithi mase seyikhethile la ngiyithanda khona mase sekhethile wasekhetha inkosi
ithi thina boshembe siyake sibizela amakhehla siwabize sithi ke useyikhethile inkosi njengamanje asakhe isivumelwano sokuthi lo muntu wenu enimkhombile uzoba yiNazaretha isikhathi esingakanani. Sekushayile isivumelwano manje ngale ezulwini. Bese kuthiwa hayi simnika inyanga yodwa. Umshumayela jabule ethi oh nazi insizwa ziyanda esontweni ahlubuka umuntu aphuma hambe. Ithi omunye asimnike iminyaka emithathu akhola umuntu agijime awe. Thi omunye asimnike u10 years agijime azafike ngisho eCape Town lika Macaba aphinda awe. Ithi omunye unikwa thiwa lona uzoba yiNazaretha impilo yakhe yonke mayikhetha inkosi uzoba yiNazaretha akholwe enze konke abe into enkulu noma abe into encane kodwa kuyothi sekusela inyanga eyodwa noma izinsuku ezimbalwa ahlubuke afe. Sikubonile ke lokho yize sibancane kodwa sikubonile. Sengihlala phansi kufika inkosazana yalapha eFrahedi ifike enkosini uNyazi lweZulu ithi Shembe sengifundile nazi iziqu zami sengifundile ngifundele ubunesi ngicela Nkosi ungiphe umsebenzi luthi uNyazi lweZulu wena mhla ngikudala angikudalelanga ukuthi uba yinesi ngiyokudalela ukuthi ube yiphoyisa uyophatha isibhamu hamba uapply namhlanje leyo ngane iyiphoyisa inkosi buseni kuzwile. Amen. Kwa isushile kudala kodwa isimangaliso yama yabesale yathi ngqi khona la ihamba khona yathula yathi ngqi ingakafiki lapha esiweni. Amen. Uma ngabe siphuma sithi siyayibheka kunothi zonke izinto zayishaywa yitruck ilale iphike phansi kodwa khona lwaphendukayo laqende epayipini lamabhreki lafikela linqamula iphephi lamabhreki yasibhreka khona lapho. Sizothi ngibani loyo? Uthi omunye umama sifikile kuyena eNewcastle owakwasibisi lo mama mlapha nje eduze kwasenyonini sifika nomunye ubaba kaMnguni kukhona udaba esiyolikhuluma kuyena uthi kanimeni mina ningamaNazaretha ebuhleni sithi yebo. Uthi lo mama ngiyake nihleleni phansi ngifuna ukunitshela indaba yokuthi uThixo ninaye ningabe nisasuka enyazini lweZulu linguNkulunkulu ezulwini lona elilawulayo kuphela. Uthi ngigulile uthi unyaka odlulileyo bekunyaka odlule sikuyena ukhuluma ngo2017 uthi ngithe ngo2017 ngigula kakhulu ngaphuthunyiswa esibhedlela eUtrecht. Khuluma ngokuthi khona amaNazaretha ngizofakazisa ukuba uThixo phambi kwethu. Uthi ngathi mangifika esibhedlela ngafakwa ICU. Masengise ICU yaseyaqina imshini uthi ngasengalibona uhambo lwami ngoba kukhona abafikayo ababili uthi kwafika izingane ezimbili kumina azathi singabahlangabezi bakho. Uthi ngasengiyahamba. Uthi ngihambeni kwami kodwa ngithe mangiqhamuka phezu kwenye indaba ngathi ngiyabheka ezansi ngabona abagqoka ingubo ezimhlophe kanye neziketi ezimnyama nezigqoko ezimnyama uthi ngase ngiyabona ukuthi naba bebandla lami lasechurch. Uthi kodwa ngathi mangiza nalezi ingane ngithi ngifuna ukujika ngingene kubona zathi hayi asakafiki la kufanele sifike khona nawe. Uthi ngadlula ngaqhamuka kwenye indawo uthi ngababona bonke abakithi abangasekho. Uthi ngathi ngabe sizelana zathi lezi ngane cha asakafiki lapho siya khona. Uthi kwathi kuhambeni kwami ngaqhamukela lapho kuhleli khona abantu abagqoka ingubo ezimhlophe kuphela uthi babehlabelela ingoma engingayazi. Uthi ngathi mangisondela ngababukisisa uthi ngase ngiyabona ukuthi hayi laba baseNazaretha nabo mama bethola izitholo zabo phambi kaThixo eNazaretha. Uthi ngadlula njalo uthi ngithe ngiphakathi nendawo ngivusa amehlo ngaphambili uthi ngabona kubo ubaba egqoka ijazi elimhlophe elide ebekithwele isigqoko esimnyama phezulu uthi wayemile kule tafula phambi kwakhe. Sathi lezi ngane nakho la size khona. Uthi zathi mayifika uthi lo mesiyasuka uzilemile lena uthi wabe sevula isandla sakhe uthi wabuka esandleni sakhe uthi wathi hayi igama lakho kalikho lapha
ngabe ngithathe mina ngimphindisele emuva ngoba bonke abantu abadlula emhlabeni badlula igama labo ngelilobile esandleni sami. Amen. Uthi kodwa wathi mengabe sethi uyathula uyambuka wabe seyashingila lo baba lo wegqoke esemnyama uthi ngemuva wayebhala ukuthi Shembe unyazi lwezulu. Amen. Amen. Yingakho bengifisa ukufakazisa namhlanje ukuthi maNazaretha ake senzeni kahle sisenesikhathi. Amen. Bantu abasha isingabe ebandleni sengathi uThixo bengasenzela umusa. Sisale sibambelele ngeqiniso ngoba mawungabambelelanga ngeqiniso phambi kaShembe khona izinto ezizokufika la ungeke uzulibone igama elibhala ukuthi Shembe unyazi lwezulu. Nkosi usikhumbule kodwa okukhulu kakhulu Nkosi noma ungabizwa kuphi ubizwe eBloemfontein ubuzwe phansi eMaritzburg sithi uMthixo thina siyakuhlala nawe inguna phakade yonke. Amen. Nkosi bosiseni kuzubela. Amen. Asinda ngokuphephisa ngiyalukhetha unyazi lwezulu. Lokhu cele ngohlanganani cele ithempeli semkayideni. Siyabonga uNkulunkulu wethu singabantwana abancane kulolu hambo. Esizoyicelela isibusiso Shembe. Esizoyicelela ukuhamba kwethu ukuthi kuze kube yikho kule ndlela. Esihamba kuyo nathi silandela abazali bethu ngoba sibabona ukuthi lapho bahamba khona bahamba noNkulunkulu. Amen. Sithi singabantwana abancane ake sizibheke sizibuke ukuthi sisahamba ngakho yini. Ngabe kuyikho yini lokhu obaba bethu nomama bethu ngesikhathi esasinzima kakhulu abayibexoxe bethi kwakunzima ukuthi sifike kulomhlaba kodwa bahamba bayosebenza endaweni kaNkulunkulu basithola isibusiso safika kulomhlaba. Ithi inabathu bafowethu ake sizibuze ukuthi ukuhamba kwethu kusenaso isibusiso. Ingaba inhlonipho leli bandla eyaziwa ngalo isakhona yini kuthina? Asingabazi Shembe ukuthi uNkulunkulu sinenhlahla yokuthi sibe khona esikhathini samanje siyibona imisebenzi yakho Nkulunkulu. Ngikubonile Shembe ngeminyaka yawo-1990 emzini kababa. Uthi ubaba ngomunye unyaka wayesentabeni eNhlangakazi. Uthi wayiguqile elindele ukuyobika kuNkulunkulu. Uthi wathi eguqile kulayini. Uthi ngesikhathi saleso sikhathi kwakuyisikhathi senyanga yezulu. Uthi uNkulunkulu wayegijima phakathi kolayini, egijima phakathi kolayini enikelisa.
uthi wathi mayifika iduze kwakhe uthi wayesefika embamba ngesandla uthi wafika wabambelela ngesandla la engalweni yakhe yasesandleni sokunxele uthi wajuluka wabamanzi wacabeka ukuthi kwenzakalani uthi kwaphela nje isikhashana uNkulunkulu wabambelela lapha esandleni sakhe sokunxele uthi wayesesuka eseqhubeka nomsebenzi wayesentabeni yaseNhlangakazi ngaleso sikhathi uthi wathi mayibuyela edokodweni uthi kwangavuma uthi wayizwa lento ukuthi ihleli lapha esandleni sakhe sakhe sokunxele uthi kwangavuma ukuthi elale emhlanganweni uthi wafika into yathi akahambe ebuyele ekhaya uthi wasuka washaya imoto wabuyela wayekhaya uthi mayihamba endleleni ezwa ukuthi uhamba nento ekhona esele kuyena lapha esandleni ngikhuluma imisebenzi kaNkulunkulu ngoba Shembe sicela usiphe uthando Shembe sicela usiphe uthando lokuthi sikuthande njengabazali bethu uthi wahamba uthi mayifika ekhaya uthi ufika ekhaya kunesililo ngangikhona ngangumntwana omncane ngithi ngangeminyaka 10 ngaleso sikhathi umasina kamama insizwa encane yayibambeka kakhulu ngaleso sikhathi yabambeka kakhulu kwasefika isikhathi babonakala ukuthi sithula isekho emhlabeni uthi ubaba mayifika ufika uyithela kulesi sililo lesi uthi wathi theka wangazi ukuthi uzokwenza njani uthi kwasefika into ithi efika kuyena mayikhala ithi Shembe ngizokwenza njani uthi yayisifika into yathi ngimnikile isibusiso uthi wayesekhumbula ukuthi lokho engikubona namhlanje ukuthi uNkulunkulu ezobaka isandla sakhe kumina bekuchaza enye into wayithatha ingane ubaba sasibhekile wakhuphukela nayo endlini yangaphezulu wayithatha efaka umjiba wakhe wayithatha wayibeka lapha esandleni sokunxele la kwakusele khona isandla sikaNkulunkulu uthi wathandaza wathi Shembe ungishiyelani ngabe yikho lokho ebengikulandela entabeni wathandaza lapho wavula khona amehlo kwezwakala ingane isikhwehlela Shembe uNkulunkulu sikubonile siyacela uNkulunkulu singabantwana baloku mNazaretha singabantwana abancane siyacela Shembe ukuthi kungasuki emehlweni ethu ukuthi sikusabe sikubone njengoNkulunkulu usiphe inhlonipho leli bandla elaziwa ngayo inhlonipho siyacela Shembe ukuthi ingapheli ngesikhathi sethu inkosi ibusiso elizweni Amen.